COVID-19 irunven nak ding cha a zitinda kan ko chang te kan itolai kan itol tik a atlom bik sa kan pukur itol ding slai chon kan kut achong ai ti in kan kut dong in kan siapi kan kut karla chon ka tiang he do slai ti in chang ten itlo than ding cái này theo đi in khán, cái này đồ đi in khán, thà vợ chàng mình sẽ lâu lên để shoot chàng mình in hộ than đỉnh. Dot minu lapa ulanaw ha hakanet ni lunglom te nan kut kan intlai ha tutan hakanet thong kan chimding mi atlang pi korak chimlai Chunram kul surubong valong tual chu COVID-19 zot na kurang a han kho asori lo hakha kho chung COVID-19 ruven nak cha a erkhum mi minung zal som rok leng an si lai len pi khwa a kumsom ret in kumsom ret lokum nga kar tarpol tangkabam nak an pek max bun lo mi zan hi khelian tar ding indu ang san su chi ni achim to chung thong grak chimlai chiram ku surbong vanlong to chu COVID-19 zot na kurang a han kho asari lo chiram ku flam khopi pang a to mi surbong vanlong to chu tlampling te in lim asi changkau na in COVID-19 zot na kurang a atu tiang han nak to kho asari lo tia chiram ku lamsul lai minister pu suitheu sin in thong kan thai surbong vanlong to hi budget billion 37D in tua mi ACE flight test zong nin hi chung an rak tua chang te thong kan thai surbong van long twal han kho asari law mi kong happy lai in minister pu suitheu ni alhan I kan rak etip ning le kan rak tuak tan chia ning a chun October thachunga hin han nak tua ding arak si asina in COVID-19 zot nak telet avoin hi nak ni avun kan phak cha kan lit than zaitik ada hon asi than te lai ti chu chawza lai ni atwak tan than te lai ti in daha khaphosa chim hi su bong van long tol hi asaw pe thongrok le akau lai pe zakhat in to mi asi khotlong minung somsri tlum at 72 van long atlum lai tia thai asi chun sipin le electric minister pu su thetni van long tol hi zatwak in somkwa laporet chu lim asi chang avai khat nak a flight test to lewa khan tlang panhi chim ding atang I chu atu hi to choma asi tlang chim mi jong hi adi chang ti oklak asikau chang van long atum ding long atang chang tia da khaphosa chim surbong van long tol siman king hi alhan president uting singh chan in rak etim le to rel cha asi thong hi thainga chawza tharni asam an thok I atu a zatwak somkol laporet lokchu an lim chang tia kan thai hakha khochung COVID-19 ruven nak cha a erkhum mi minung zal somrok leng an si hakha a facility quarantine cha na hun pasori a I atu facility quarantine I a liomi minung hi zal somrok la pathum an si tia hakha pengok zungren tun tu pu penglian cheusin in thong kan thai hakha khochung erkhum mi facility quarantine ha kong he pet lai in hakha pengok zungren tun tu pu penglian cheuni atulio facility quarantine I chia mi andi laka minung zal somrok lapathum an si hakha khochung hun sori ingdrim hu hakha university GTI natala BEHS number 1 number 4 pol a quarantine center hon asi te da hakha posa chim thongni pakul October nenga tiang a natala a minung panhi ingdrim hu a minung thaili GTI a minung thai riat hakha university a minung somrok lapathum BEHS number 1 a minung porok BEHS number 4 a minung somthum an ha tia thai asi facility quarantine hi nithaili chung chia an si nikhata chawza lai in bomnak jet thongthum le zanga pek an si tia kan thai
ตังกาเจ็ดทองทุมเลจังอาอันเป็กมินหากงเฮเปตไลน์ปูเป็นเลียนเจียวนี้จิงกาโทลำจ้าเจ็ดจังอาไทยโทไอนักจ้าเจ็ดทองขัดเลจังอาจาเรียไอนักจ้าเจ็ดทองขัดเลจังอาตีอินนิขัดอาเจ็ดทองทุมเลจังอาเจียวเป็กอันซีเตียอัชิมชับFacility Quarantine Center Pol a Chawzaran Tran Tule Hakha COVID-19 Response Committee ha ibom in an ha I an help me te zong Hakha COVID-19 Response Committee lai ni atore piak na tia thai asi Kema kamin jo bimang thai tel kasi COVID-19 irun ven na ting cha zitin da mask ning sang teng ni deadline ti mi kha kan raklang tar lai sibik a mask ni deadline na hen je eng kan kut chang teng ni tol lai kan ni tol di in mask kha a hri teng kan tlai lai I a color ai the deu na kha lang lai ya kan cha lai chung ka za ha na kha chung lai kan cha lai I chon ka za khan ka zon te kha kut in tong lao ding slai chon kan ni phoi tik a khan ka za hri te lang han kan tong lai I min thur punga khan kan hlan lai mask kan ni te ti in khan kan kut kha chang te kan ni tol chan lai Lai len pi khwa a kumsom ret in kumsom ret nga kar tarpol tangka bab nak ampek na thong ni kumkul October ninga lai len pi khwa a COVID-19 zot nak a chung chole thar nak phungning in ramkom chawza ni kumsom ret in kumsom ret nga kar tarpol bab nak pek mi chu chin ramkul metupi peng lai len pi khwa a khwa boy thi shwe nak in kip tar nak a bab nak an pek bom nak pek mi lak a lai len pi khwa sang pan hi a kumsom ret in kumsom ret nga kar tar lai hin ha chu minung pakhat a thongsom thum in anja pi cha a tingthum le thongsom ruk am pek na ma bom nak pol hi matupi peng lai len pi khwa lunghu ye jung ni khwa boile arian tron hoisin a am pek na tia kan thai Ramchung thong karak chim lai magbun laumi zanhi liam tar ding in do Aung San Suu Kyi ni achim COVID-19 rumven nak cha a murhu I hup lau in leng achwak mi chu zanhi liam tar ding in rampi ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi ni thonghi kumkul October ninga a achim do Aung San Suu Kyi ni COVID-19 zot nak dam kho nak si hi kumdi le a chun kan sar chwa kho kaw lai tia zup nak kan ngai chun Myanmaram lai kap zong ni hin si sar chwa kho asinak nga ramdang lai he zong pe tlai nak kan to achang tia achim mur hu phup lau in leng achwak mi pau dan tat ding kong he pe tlai in mur hu phup lau in a kal mi kan tam deu cha a hi dan tat nak phung chu to sham kan thok chang lai tia achim chap thong ni kumkul October ninga zan sumelam pariat I ramkom ngam dam nak le zang lak zung ni athan ning in COVID-19 zot nak ngai Myanmar ram chung minung thong lai ret le zasari le som ret le pakhat zot nak in athi mi minung zali le somli le pali le zot nak in adam I si in chwatar changmi minung thonga le zanga le somli le pariat an si chang Yangon ram than chung a zot nak ngai a chon mi an kar cha a September thachung in chung a I er khum ding in chawza lai ni nol arak chwa chang asina in zot nak hi kar lai apan ri cha a chawza lai zong ni aidin dor se zung le adang dang dor po zong October ni riat in nikol le ni khachung phi khatar atim tia Radio Free Asia Media ni atial atu bantuk in COVID-19 zot nak avai hi nak tilet ni akan phak kaw na in bia akhya cha bang in thong hi kumkul kum Myanmaram Party tling Democracy chim nak pi chu November ni riat a to cham ding in tim lap nak an ngai tia thai asi hakhale thantlang tal in COVID-19 irun ven nak cha a mask a hup lau mi thonga aliam tar mi ramkul zong an tia thai asi
chun ese kho chungte in chunga ding alang kan chwa tik song a max etate mi bu shel ding chun pakhale phai kan chambyak tik song a kutlai lo ding chun thil kan chok tik song a khan peru khlat in ding alang kan rak tin tik song a kan kutyang te idol than ding tu tan hakana tong kan chimi chu hi vial hin kan ngoi ri lai dibora sungmi ka se